mukomere Imana amashyi kubw'ijambo. Meze neza. Umuntu naramutse mugenzi wamubwire ngo Yesu ni umwana. Meze neza mu mutima ba? Mwiteguye kumva Yesu? Turashima Imana kubwo kuba hano muri Hope. Imana yabikoze ikoresheje abantu, turayibishimiye ko nta kintu kizakiva mu ijuru kidakozwe n'abantu. Ibintu byose bibaho n'abantu baza babikora, ariko bavugishijwe n'Imana. Sema amen. Ngire ngo mperuka kuhagarara hano ndi umuvugabutumwa watumiwe, nshobore kubashiza imyaka 3 cyangwa 4 gutyo. Urumva ko atari hafi. Ariko hano turahasanzwe tuhataramira iminsi myinshi. Sema amen. Sema amen. Kandi mu miterere yanjye si nimba nteye nabi nyine nukoga nta kundi nuko nteye. Sinza nsaba ngo mbwira abantu ngo mureke nzaze kuvuga ubutumwa hano, tibikunze kumbaho. Nimba ari imiterere mibi nuko nyinega niyo nahawe. Ariko turashima ko mwadutekereje. Abonye umuvandimwe Kefa mpamagara ambwira ko wifuza ko twabana, nubwo atari hano ariko ngire ngo ni mu rwego rw'itorero. Turashimira abashumba, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Sema amen. Turashimira namwe mwese abantu baje gutarama n'abasanzwe baza batarama. Gutarama ni umugisha w'umuntu, ntabwo ari umugisha w'abantu. Nuwa babitahuye, babishoyemo imbaraga, babihagurukiye. Kuko nta kintu umuntu azageraho atahagurutse uretse agakiza n'ijuru. Agakiza ni ko umuntu upfa Yesu aza akaguha n'ijuru. Ariko nyuma y'ibyo byombi ibindi tuzatubibona. Uzugume mu wawe urebe ko uzoshaka, uzobona umukobwa ushitse. Ntawe wobona. Nuguhaguruka ukagera i Rwanda, ukava i Rwanda, ukagera i Burundi, ukava i Burundi, ukagaruka Kenya, ukava Kenya ukaja Amerika, ugacurika Australia, isi yose ukayizunguruka, ukabona kugera ku rwego rwo gushinga urugo. Niko n'ikintu cyose mu buzima kigusaba kugira gutya. Rero nkunda kumva abantu benshi bavuga ngo ngahe ngo natwe mudusengere iyo tutagusengeye. Timuzamukunda kumva abantu bagerekesha abandi ngo ngahe mwe mugiye gutarama ngo natwe mudusengere iyo uje ukisengera. Ntabazababwira mwebwe ngo mutwibuke iyo tutakwibutsa. None iyo yatwibutsa kandi n'abakongo babigira ngo ngahe mwe ngo mugiye nawe iyo ugiye nuguhaguruka izuba riri hano hanze nta waje abishaka yihasa. Siko yeme kuragira ngo ovadoni humu utashizemwe agatege. Ta Yesu uzuhagurutse umuntu doni humu ngo amubwire ngo naje gutara. Icyo Yesu azakora aza kurinda tuhure n'abajura tugongwe, ariko kuva imuhira ukaza. Ni umuntu washatse kuza hano mu gatatu, nudashaka kugaruka na gatatu ntuzoza. Siko yeme uko ari umuntu waje hano mu gatatu kubera ko hari polisi y'ijuru yaje imusunika. Tayo ni ukuvuga ngo rero ibintu bimwe muzoza mumenya ko habaho ubushake bw'umuntu. Utabishizemo ubushake, Yesu azodusanga kuri ino saje kutujana iwiwe. Ibyo utekereza utarabishikaho
Amen. Rero turashima Imana kubera abantu ko hari ibyo baza batugezaho bakoreshejwe n'Imana. Imana rero yabikoze, turayibishimiye. Abantu mu gikunda gutarama turabashimiye namwe. Sema amen. Muri iyi safari duterana intege kuko twese ntabwo turi mu rugero rumwe rwo kwizera umwami Yesu. Hariho abantu bafite inararibonye bahageze kure yo kwicaza akaguha amasomo. Ni nk'ubu buzima busanzwe. Umuntu umenyereye gucuruza iwe ugiye gutangira aza kwigisha. No mu Mana hariho abantu bafite inararibonye wo kwicara bakakubwira. Amen. Turashima rero ko mwebwe mukibikomerejemo n'umugisha nawo kuba mu Mana. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Se afande yatashe cyangwa aracari ha? Sawa. Turashimira abayumbe bo mu itorero rya gospel bitavye n'abataje nyinega ntaco twobavuga, ariko baje turabashimiye. Invitation nziza, ariko iba nziza cyane iyo abantu bayubashe bakayiha agaciro. Ko murumva gutemwe, ko murumva igitaramo ko muracumva muze turirimbe nk'akantu tugabane nk'umwanya. Sinzi naje ntinze nje, nimba baje mbere bo babageze ku rwego twe tutarageraho sinzi, ariko uko mbaye nzumva ko ndumva tutaragera nka kure twese. Ibabona abantu bagifite autorite. Sinzi uwo nabwiye ubushize yaranyishe hanze ngo se ngo ni gute naza nja kumuvuga mu bantu. Yo bari hano cyangwa atari hano sinzi, ariko si kwa muzamubona ngira umutima mubiyeme. Iminsi tumaranye nimba hari uwambonanye umutima mubi azangenderera mbwire mureke, kuko umutima mubi wotuma ntazoja mu ijuru. Zambwira abantu kubera gukunda Yesu nkagira ngo dufatanye naje dufatanye gusangira ivyo mu Mana, ariko nababwira ntibambonana umutima mwiza ibo nkababwirana urukundo rwa Yesu, ibo baje kubyumva bakabyumva mu mubiri. Nuko kwanya zashiruka niyo data ashize akantu ku mutima kakavuga kugira ngo mufanikirwe. Ariko aba Kongo wababwira bakakurema intambara hano hanze, nyabuna muzoza mureka kuntera hanze. Ikwe nafashijwe mu ikanisa nkavuga izina ryawe, simba nguhaye shetani ahubwo mba nguhaye Imana. Tunga nguhamagaye izina ya mba ngucogoje kuja mu ijuru. Cyangwa mvuze mwarimu umusore kandi uko umusore ndamubyaye nawe tukavuka. Umusore ni umukwe wanje ku mugore we, ariko kuri kaka ese uri iki canje muso? Kaka avuka ko ba musore, kakubyara papa avukana na base na basekuru wa musore. Timwumva ko twagiye duhura ukumvuze ngo musore ukumva mwaye shetani cubaye. Yabuna muzoza mumererwa neza yiwe. Kwe ta muntu wovi wiwe ngureke kwakira Yesu ngutahana hagace gato. Natangiye kuvuga ubutumwa hamaze kugenda iminota myinshi, kandi iyi ngiyi mvuze staff yose y'ijuru iri hano yamperekeje kugira ngo dukorane. Ibi mvuze nimba bitarimo Yesu mutabyumvishe ngo ubwo ndasoma timwonyumva. Ndashima ku bwa Krema yari yarazindutse haguruka wa musore ntarakubona ariko araza kukwiyegereza na kaze turakwishimiye. Afite ubukwe timwabubonye ku ikaratasi
abataraja ku rubuga we nguyu yaje gutarama, nimba ufite 200 cyangwa 500 cyangwa 1000 ukimuhe, timuzamufashwa no gucuranga kwa Kerema kw'igisirimba. Abaza bafashwa n'incurango ye turebe ngo mwese oya esi mwese twabona kutari wamanitse none mu mushigikire nawe ajenga urugo abo muzehe nawe. Jewe sindi mu batazagushigikira, sindi no mu batazataha ubukwe, ibyo byiciro byombi simbirimo. Ndi mu bazataha ubukwe, ndi mu bazagushigikira, ndi mu bazagusanga mu wawe nkakubwira inama yaduke yamaze kumenya mu rugo nuko. None ko ndaje kugeza imyaka 20, mu myaka 20 umuntu ntiyogira undi nama. Mfite ibyo nabonye byiza n'ibindi bibi. Nuko umubwira ati hano data tukahaca, muze turirimba agace k'indirimbo. David n'uriho wabyutse neza ngaha. Kristo benshi n'abandi bagiye hanze, abize teoloji n'abatarize, abataramye kera n'abakijijwe kera, ariko warebye wemera ko ari nje na mwene data ushoje kugira ngo udushire mu ico tugaburira bano bantu. Tituje nk'abahanga nta nubwo tugira, ariko tuje nk'abamwe bizeye Yesu, tuje kubabwira ubuhamya bwa Yesu twabonye n'uwo twamenye. Jewe nari umupagani ariko ndizera urankiza. Nayo makuru nazanye sa makuru yo muri Isiraheli, na makuru ya Yesu urya wankijije. Niyo ngiye kubwira abantu. Aya matwi aya y'umubiri uyapfundure yumve bino mvuga, ay'umwuka nayo yakire mu izina rya Yesu, amen. Mukubitira Imana amashi. Ukudushoje hari ikibazo, umugani wa umuvandimwe. Abantu baza batekereza umuntu nk'ubazaniye ibintu byinshi, ariko uko nta bintu byinshi mbazaniye, ngira ibintu byinshi se. N'utuntu duke Yesu aba yayunguruye, namwe mukatwakira mukaturya. Katurya dufuraza. Ndashimira abaye badukurikira batari hamwe mu bihugu bitandukanye, namwe tubahaye kaze. Sinzi umuntu ejo bundi numvisha acokora telefone ngo ngwirimwe amapepo ngo bayireke ngo nta butumwa bwayo. Ni ngo gutangara. Iki kinyejana turimo ca 23 wovuga ngo bareke telefone. Kwanza Bibiliya iyi karatasi iwakati yayo kiraja nko gushira, tuzosigara na Bibiliya ziri mu telefone. None woja mu Bayisilamu ngo bakwice iyo utwaye iri mu mutima ukareka gutwara iri mu ntoki. Ntabwo kudatwara Bibiliya y'impapuro ari uguhanga, kandi nta nubwo gutwara Bibiliya y'impapuro ukayigerekaho umugenzi narike warene ariko gukizwa. Wo yitwara igatobora ikoti ariko itaratobora umutima. Ntabwo kugira Yesu ari ukugira Bibiliya, ni ibintu bibiri bitandukanye. Nta nubwo gusoma Bibiliya ariko kugira Yesu ni ibintu bibiri bihabanye. Wo yisoma tiguhindura, undi akayisoma buke ariko bijya bikayasomye bikamuhindura. Sema amen. Rero turabakiriye, namwe mwegeraho muri, ndabizi ko muhamukurikirana amateraniro. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira umuvandimwe Musekera ari muri Amerika, yarampamagaye ubushiza arambwira ngo ati gitumuze uvuga wakuyeho mikrofone ukazifatira nka ati tuba dukeneye kumva ariko tuzuyishira. Ndamushimiye yangendeye inama nziza. Ugukunda n'ukwanga ntibahwanye. Umuntu ugutera intege mu nzira y'agakiza n'ugucokora ntibahwanye. Ugufata ukuboko n'ukwaraza ntibahwanye. Siko kandi muzamwiga kubwira abantu bibakomeza nibibatera intege, mubihanganishe mu nzira. Umuntu navuga akantu keza umuhamagara umubwire ngo congratulation, komerezaho. Ubu muteye imbaraga zo gukomeza.
umuntu naririmba neza umukomeze. Apana umuntu kubwiriza gitangira ngo numara umubwire ngo yo ngibyo wabikuye, ubu mumaze umuteye imbaraga nke zo kudakomeza. Suko yeme ndashima ku bwa gisubizo, nimba umwanya wanje ushirira noneho mu mashimwe, ariko nayo si mabi. Nari umugisubizo nko hambere je nabakeza, ariko ngo ngere hano nuko nyine gisubiza indusha nk'amapwe ya hano, indusha uburemere, ariko nabayeyo y'u Burundi nabaye Imana, nuko sinashobozwa kuguma kuba kuya hano, ariko ndashima Imana ibyo yankoresheje Burundi. Iya hano gatsi nayibayemo ntizobimbaza. Dusomye urwandiko rwa Petero wa kabiri, Runyamba nanje mfashe, ariko turanezerewe. Petero wa kabiri sorry rimwe no kuri gatanu, naho nico gitabo cyonyine dusoma. Turaganira umwanya muto kuko wenda n'umwanya wacu si muremure cyane. Petero, rwandiko rwa kabiri rwa Petero rimwe no kuri gatanu, Bibiliya iravuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Ngwivyo ntibarabivugaga ngo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera mukongereho ingeso nziza. Kwizera tugufate tukongereho ingeso nziza. Ingeso nziza muzongereho kumenya. Ingeso nziza tubaye tuzifite nazo tuzongereho kumenya. Komeza. Kumenya nako mukongereho kwirinda. Tukongereho kwirinda nako mukongereho kwihangana. Twongereho kwihangana nako mukongereho kubaha Imana. Tukongereho kubaha Imana nako mukongereho gukunda bene data. Tukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo. Tukongereho urukundo ikahevu. Kubera ko ibyo nibiba muri mwe, ibi bintu nibiba muri twebwe, bikabagwiriramo, bikagwira bikunguka bikaba byinshi, bizatuma mutaba abanyabute. Icambere timuzoba abanyabute cyangwa ingumba. Timuzoba n'ingumba. Kuzo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka tuvuganeho bukeya tuze gusiga umwanya w'abandi, kuko hari ibindi bikiri inyuma bikenewe ko nabyo bikogwa. Ntago umwanya wose washirira kubavuga butumwa, hari n'ibindi kandi byose ni byiza mu materaniro. Ndashimira umushumba, umubyeyi wacu waduherekeje. Kazi Imana yo mu ijuru guhumugisha. Werekezwa n'umubyeyi nabyo n'iby'agaciro. Turashimira n'umuyobozi wacu w'abayumbe, umuvandimwe Bisetsa, nawe wemeye ubutumire. Gushigikirana ni byiza, zoramuka bikagora, ariko igihe cyose tubishoboye umuntu nakwiyambaza uzamwitabe. Amen. Mwongere volume. Sema amen. Amen. Ure mwuka. Amen. Twakire twese. Sema amen. Niri ya ruguru. Sema amen. Sema amen. Materaniro no gushigikirana. Eka tuganira umwanya mutoya ni tungane nyumvisha avuga ngo Petero, urwandiko rwa Petero natayiko kera ngo waka wambe nda tantorera ahantu
natoye igitangaza kikaba kimbayeho, ariko nta n'icari kumbaho kuko ni uko ni Yesu uba wabishatse. Siko yeme ni Yesu yovuga hasigiriye naje ngakomerezaho. Reka tuganira no magambo tuvuyeho gusoma umwanya muto ubushize. Kayore ngire ngo twasohokeyo itsinda ry'abayumbe b'akarere ka Umoja, nagiriwe amahirwe abari njewe batora tuyaganiraho. None numvise umutima umpatira kugira ngo ariyo dusubira kuvuganaho. Ariko ndashimira umushumba Asikofu, ariho akantu nibajije. Hope iri mu makanisa sinzi uko nje nabigenzuye, ashobora kuba ya mbere gutumira abantu basanzwe. Uwo ninjye wanarije ko nza ngenda ndeba abantu abaririmbyi bagitangira, abavuga butumwa bagitangira, abantu bose none nkavuga ati kuko umushumba azakunda gutumira bano bantu, nza gusanga nuguha agaciro umuhamagaro w'abandi, kandi nukwemera umuhamagaro w'abandi, ni no kubashigikira kugira ngo bagende bazamuka. Ndabibashimiye, Imana nishoboza nzozana ituro ry'abo bantu bose nagiye mbona riguheze, nanone urirye nuko niyashake hazaba ikintu. Oya nticobura kuba yomererwa neza mu mutima, ariko ntihobura ikintu coba kitari kibi. Eka tuganire rero ijambo ry'Imana. Ni byiza rimwe guseka mu ikanisa, nta muntu wo kwamushimira. Urakare mu kazi, urakare mu nzira, iri zuba rya Kenya processes yaragamye kibakiguhamagaraho. Nugera no mu ikanisa naho kameme ugomba kuba ngo ukadabasa mu bukeya ukagira gahenga. Ugiye kugurisha mu isoko ntuguriwe, uje mu ikanisa ntunezerewe, bararirimbye ntunezerewe, batuye ituro ntunezerewe, turasirinze ntunezerewe, duteye haleluya ntunezerewe, turasirinze ntunezerewe. None habasigaye kuguterura. Tuganira umwanya mutoya muto kuri aya magambo tuvuyeho gusoma. Turaganira ijambo rivuga ngo kongeraho. Hari utazi ijambo kongera? Kongera ubusanzwe wongera kubyo ubusanzwe ufite, niho habaho. Nta muntu uzawongera ku kidasanzwe gihari. Imyenda uzuvuga ngo ni mike ukajya kugura indi ukongera, ibirato kabigaye ukavuga ngo ufite ipere zibiri kanshireho niya ukuba wongereye. Umuriro ukaba muke muri gaze ukagira gutya ukabura. Imodoka nuko ganje ntarayigira uzugira ukongeza vitesse. Inkwiri iwacu zageza zishira inkoni gashaka ngo kugira ugaseseka mu izindi ukaba urongereye. Ni iryo jambo tugiye kuvugana, uretse ko atari muri ubwo buryo, ariko ndashaka kubasobanurira ijambo kongera. Umuntu azagaye amasomo afite, waba ufite diplome yo mu wa gatandatu, ukayigaya ugakomeza ukagera muri kaminuza ukabona iya lisansi, ukayigaya ukakomeza ukagera muri masters, ukagaya ugakomeza ukabiyugera ku rwego rwa professor, naho bakagaya bagakomeza. Hari umugabo umwe wo muri Jordan yagaza akunda kuza i Burundi muri Vivante, nigeze kumva bavuga yitwa ndewa budget, ngo yari yarize ngo agira ngo amadiplome 38 akikomeje kuvuga ngo agume yongereho. Umwuka ngo araza aramuganiza ngo aramubwira ati budget we
tiwasaze tekera atukuyu n'umuruhaye uguma kugira gute kugwiza arareka ariko ngo yaragikomeje kugira gute kongeraho. Petero arandika aravuga ngo kwizera ngo tukongereho iki ingeso nziza. Ingeso nziza tuzongereho iki kumenya. Kumenya tukongereho iki kwirinda. Kwirinda tukongereho iki kwihangana. Kwihangana tukongereho iki kubaha Imana. Kubaha Imana tukongereho iki gukunda bene data. Gukunda bene data tukongereho iki urukundo. Ngo ibyo ngibyo nitubigira ngo bizotuma tutagira ubute, ngo bitume tutaba n'ingumba, ngo mu byo kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Dukomere Imana amashyi. Hari ibintu nibajije nje uganje muri buno buzima, ndavuga ngo ese ko twamenye, kandi iyo umuntu amenye aba yamenye nyine. Uko ari umuntu wocomoka hariya akambwira ngo sindi umunyakarama, niye formule yozana tayo habe niyo nobibwirwa n'umugabo w'umunyakarama akambwira ngo wewe tuvuka mu banyakarama turi mwene Samweli, sinobyumva. Menye ubwenge barambwiye ngo ndi umunyakarama, kuko ndazeheka ntawo nkura mwico narabimenye sindiyo. Ubu nyine hari woza kumbwira ngo sindi umunyamurenge ngo ndi umuki nyine wa aho cyangwa ngo sindi gapapa none ndini nagize gute narabimenye. Kambereka kantu I'm sorry mumbabari. Ubuzima bwo kutamenya mwabonye tuwayibona ubu buzima ni ubuzima bwo kutamenya. Ubu ni ubuzima bwo kutagira gute bwo kutamenya. Iyo umuntu afite ubujiji ni uko abasa, iyo umuntu adafite Yesu ni uko abasa, ni uko abameze. Iyo umuntu amenye bigenda gute? Amasomo abonye ubuzima bwo kutamenya ko turagana ku buzima bwo kumenya. Ndi smart yeme. Ubu ni ubuzima kugira ubuzima. Iyo umuntu yamenye uhindura bwa buzima bugayitse bubi bupfuye busuzuguritse bw'ikimwaro ukabuhindura. Sino kubuhindura, iyo wamenye bihita bigira gute bihinduka. Ariko dore kibabaje, abantu bari mu kuvuga ngo baramenye. Mwabonye kujya nari nambaye, ariko bakagumana buriya buzima, bakagumana iriya miterere, bakagumana iriya myitwarire, bakagumana ziriya mvugo, bakagumana iyi nyifato, kandi ngo baragize gute baramenye. Petero arandika aravuga ngo kwizera ngo ni tukongeraho 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 tukongeraho. Aravuga ngo ibyo ngo bizatuma tutaba abanyabuti kubyo kumenya umwami wacu Yesu no kuba ingumba. Ingumba kuriya ni nziza. Iyo umuntu yabaye ngo ntawuzi uba ingumba bishaka,
ni ibintu bigushikira, kandi iyo bigushikiye biza bibabaza, siko? Kubera yuko wari utegereje umusaruro wo kugira ngo wunguke, ariko ntugize gute? Tubibonye. Ni ukuvuga ngo ubundi abakristo, sema amen, sema amen, twari dukwiriye kuba turi abantu bategerejwe mwiki umusaruro, kituba ingumba kuzo kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Ariko naje gusanga tuba mu buzima bwitwa ngo nubwo kumenya, ariko kandi ubureze buri hanze iyo kumenya. Hagira usoma, hari ibintu bigera nko ku 8, ariko ndavuga nka 2 cyangwa 3 Petero yavuze nyine muri bino. Icyambere ni ukwizera. Hagira dusomera Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka 7:2 kugeza ku 9. Ndaturebere Abaheburayo 6:1 ni 10 no kuri 38. Ubutumwa bwiza bwa Luka 7:2 kugeza ku 9. Ndarebe Abaheburayo 6:1 no ku 10:38. Luka 7:2. Yego. Bibiri iravuga ngo hariyo umutware, hari umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari ayoboye igikundi c'abasirikare. yari afite umugaragu we akunda cyane, yari afite umugaragu we ngo akunda cyane, wari urwaye yenda gupfa. ariko yari arwaye ndetse ageze mu kigero cyo gupfa, ari mu mwanya wa koma. Uwo yumvise inkuru ya Yesu, ariko yumvise amakuru ya Yesu, amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Mutware yohereza abantu kuja kubwira Yesu ngo baze bamukirize umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, nabo bamaze kugera kuri Yesu baramuhendahenda bamubwira, ni umuntu ukwiriye ko umugirira utyo, ni umuntu ushaka ko umugirira gutyo, kuko akunda ubwoko bwacu. Mbese ni amagambo baza babwira Yesu kugira ngo amukore ku mutima, bitume yohaguruka aje gukiza wa muntu urya musirikare. Ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye. Aho Yesu ajyana nabo, Yesu afata inzira aragenda. Ageze hafi y'inzu uwo mutware w'abasirikare yenda kugera aho ngaho, uwo musirikare yari arwariye ariko ari hafi y'inzu. Amutumaho inshuti ze, wa musirikare aramurangiza, ahita atuma inshuti ze aramubwira ati, Nyagasani, Nyagasani, ntiwirushe kuko reka kwirusha, ntiwiriguza, bitankwiriye ko winjira mu nzu yawe. Ntibikwiriye icubahiro ufite, tugomba kwinjira mu nzu yawe. Mwumva imbaraga zo kwizera. Sema amen. Amen. Nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse konza aho uri ubwanje. Ahubwo tegeka, umugaragu wanje arakira. Kuko nanje ni umuntu utwarwa n'abandi. Yego. Mfite n'abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe nti genda, aragenda nyine. Nabwira undi nti ngwino, akaza. Nabwira umugaragu wanje nti kora iki, akagikora. Kw'icenda. Yesu abyumvise, Yesu yumvishije ibyo, aramutangarira, aratangara, ahindukirira abantu ahindukirira iteraniro, araribwira ati, ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya. Nabona kwizera kuva ntangiye gutarama, kuva ngituruka ku mugoroba Hallelujah. Kuva ntangiye gukora iziyara sindabona umugabo ufite iki kwizera kumeze gutya. Mwumva imbaraga zo kugira Yesu, imbaraga z'abantu bamenye. Twaza tuje kugusengera uko bango dusubirireyo haruguru y'inzu ya bivuga mwirawa. Abakongo bazakenanga umukoreho ndetse azayumva ko intoki zisa n'izinjira mu mubiri ngo daye we ngo kora
aya intoki sizo zazikira ni massage aya ni imana ngo kuva nabaho sindabona umugabo ufite kwizera. Soma Baheburayo runya 6 umurongo wa mbere undarebe 10 no kuri 38. Iyo umuntu yamenye nimwumve, iyo umuntu Yesu yinjiye mu matwi, iyo umuntu Yesu yinjiye mu bugingo bwe, sa magambo simvugo hari ibintu biza bikoreka mu buryo bw'umwuka, habe n'imvugo ziza zihinduka. Soma papa. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo. Niyo mpamvu igomba gutuma tugomba kuba turetse guhora mu byambere krema za Kristo. Niwe wakirijwe ya ni Kigali, ni Kigali aho tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Tukigira imbere aho dutunganyirizwa rwose. Ese ni muri Hope cyangwa ni muri Gospel cyangwa ni muri Harvest? Ni muri Yesu. Aho twe kongera gushiraho urufatiro ubwa kabiri. Kaga hari urundi rufatiro twoshiraho ariko zirahari. Hari ifatira abantu bari mu kuzana. Nta mugabo umwe mwabonye ubwanwaye wiyita ngo ni kandi usanga nabi. Yesu sarasa nabi kuri ubucafu. Yesu ko yari umugabo w'isuku usa neza ku mutima no ku mubiri. Yesu yagiraga ubucafu nk'ubwuriya mugabo. Ariko Yesu baramuboneye kwe. Umuntu wese asigaye cyane ngo ni Yesu cyangwa umugore. Yesu agira umugore yababwiye ko yashatse. Mwumva ishara ni mu Banyakaramasa. Tiyapatanye Yesu nk'umugabo wabayeho ubuzima bwe bwose bwo gukorera Imana isi. Twe kongera gushiraho urufatiro ubwa kabiri. Nta rundi twoshiraho ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa. Basubire batuzanire batubwire ngo umubatizo n'uyu mugisha bo twigisha kira bo twigisha ariko none ngo gutanga sema amen. Batubwira amasomo yo kutwigisha kandi umubatizo abantu b'abagabo bamaze kumenya icyo Yesu kugira ngo ashaka none karyeho bukeye. Nta mugore, nta mugabo, nta mukobwa, habe niyo yobagira umugabo hanze ngo ni nkaboga bakomeye. Nta muntu wompenda ngo ambwire ngo Yesu natamiriye ku mugorore ndi mwarutebuka nabananiye muri ya grand frère. Nari umupinzano kunguko mbona kandi ndi nkakana keza. Ayi wewe sinakubaganye mu buzima hayaye ariko nari umubandi wo mu mutima. Murabazi abo nibo babi kujya umuntu wagiye hanze aroroshe ariko umuntu uzotinya umuntu ucecekeye mu ikanisa kandi ntacoki murimo. Yesu natamiye mu nzu ya Rutebuka gutya y'inani y'ibyatsi akagoroba kiyinga. Indirimbo yakabaganza ivuga ngo ageze igorogota ngo ahahuriza amahanga yose. Nako nafashe sinzamenya hihe ngo jewe wagombaga gupfa ngo angabira ubugingo. Ndahwera kuva nabaho ndagira ngo none noba nararize igihe mama amza nabe nuko umuntu akiri umwana. Pastor Mudahera ngo yagaza dukubita cyane uri grand frère. Nico gihe narize nyuma yaho maze kuba nka mukuru sinasubiye kuri ariko amarira narize uwo munsi pura na Yesu. Nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu, yeye mwenye uwezo
akaniokoa yeye mwenye uwezo, akaniokoa. Nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu, yeye mwenye uwezo, akaniokoa, yeye mwenye uwezo, akaniokoa. Nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu, yeye mwenye uwezo, akaniokoa, yeye mwenye ubundi ibisaba ko tubwira Yesu wo mu Bayuda abantu. Tugomba kubwira abantu Yesu waduhinduye twe. Nzambona uriya wo mu Bayuda ko ari nk'uwundi n'uwabo nawe. Iwukiwe yagize gute? Yabonye. Tiwobwira abantu ngo Yesu agira neza kandi atarakugezemo ngo nawe ube umugwaneza. Tiwobwira abantu ngo Yesu ni umunyembabazi ntazugira. Tiwobwira abantu ngo Yesu ngo agira urukundo kandi tukuzi mu guhana ko utarugira. Sema amen. Ico ni ikinyoma ndabarahiriye muzabigenza. Nimbubwira abantu ko Yesu agira neza bigomba kubanza kugira gute? Kukugaragaraho. Hano umunsi umwe Pasiteri Aroni yavuze ngo yaga kuri kaminuza i Bukavu. Haza umugabo umwe w'iwacu iriya muri Kongo. Yaravuye ngire ngo mu Minembwe ngo aza kubwiriza. Aza ngo kubwiriza afite umwuka. Murabiza abasaza biriya ruguri muhira baba batarahura na canga moto ya hano ya renti n'ibiki na school fees n'amadosiye yagamye. Ibo baba bivirira ruguru gusa mu muriro wa network gusa ngo ashiki Bukavu baramuheza. Agwa akora igitangaza nabyumvise aha bivuga i Burundi yaje mwivuga butumwa Pasiteri. Noneho wa mugabo wa musaza n'umusaza w'abandi wari wiviriye ruguru ngo akagira ikirato gihengana ngo akazabwira abantu ngo Yesu ngo agira neza ngo azahe ngo abayetidi muza abayetidi ukuntu bagira mefiance n'abantu bagira orgueil cyane bazabumva ku isi yose ari nkiyabo ngo bamava ngo se ngo agira neza ngo gituma ngo iyo neza itabanjije ngo imugereho ngo imuhindurire ubuzima yambaye ikirato gihengana. Pasiteri avuga ngo yarababaye ngo kugeza n'ubu ngo uwo mubabaro ngo aracawugira mu mutima. Ati nimba abantu bashobora gusuzugura Yesu twamenye kubera imyifatire imyambarire ngo yamavuga ngo azogerageza mu buzima ngo ntugataho bafite ubushobozi ngo kuzaza agerageza kugira ngo azabwira abantu abasanishe na Yesu umugaragaraho. Ariko sico narishatse kuvuga, narishatse gusa kugihuza nico bari abantu bavuze. Umuntu kubwira abantu Yesu utaramuhinduye ni ikinyoma cyambaye ubusa. Kandi Yesu tuvuga si Yesu wo muri izi karatasi ino bibiri y'umunyina mucanye kibiri yosha. None uko Yesu abahiye Yesu azasha. Yesu nurya twizeye akagera mu bugingo bwacu akaba muri twe akaba mu bwenge akaba mu ngingo akaba mu articulation akaba mu mivugire akaba mu mitekerereze akaba mu mikorere akaba mu misirimbire akaba mu bitaramo akaba mu cyumba akaba mu rugo akaba mu bana akaba mu kazi akaba mu ministere akaba tuba era sema amen. Umunsi umwe Abeli na Kayini yafashe ituro ngo araritura agira gutya yohereza aratanga. Iboga bageza batanga ahantu habona sinkuko twe bazatubwira ngo mutange ituro ngo riraje kwa ba Yesu. Amaturo ntazaja kwa ba Yesu azaja kwa ba Pasiteri. Ariko Yesu azayabona ko twa nibyo muzamubwira ngo ifaranga zizazija mu ijuru zizazigenda zigaca mu giseke zavamwo zikaja kubashumba bakamenya uko bazijera. Zimwe zikishura ikanisa habasigaye dukeya nabo bakaguraho ku isoda. Uzugira ngo bazabarya nyinshi se ingisoda muzamutanga izingana gute? Sizirya nyine
ariko ntiziza zija mu ijuru. Tuvugisha ukuri, none ifaranga muza mutanga muzi ko ziza zija mu ijuru. Simba gumuye niko mwari muzi. Niko waruzeri. Gusa iyo dukoze ibikorwa hano mu ikanisa, Imana izibibona ko tubize gute, ko twabikoze, ariko ni ibyaha. Kayini arakora nuko, ariko ngo atangana umutima utizeye mubi wo kuguma nko umushiha. Ngije ijambo umushiha, yatanganye umushiha. Hari utazi umushiha? Haza kandi gasore kitwa Abeli, kizeye, katamiye Yesu, karamumira wese. Ngo kama gatanga, abantu benshi bazabesha ngo Kayini ngo yatanze ibigori biboze. Nta Bibiliya izivuga ibigori biboze, izivuga gusa ko yatanganye ituro ryiwe umutima utanyuzwe, utizeye, utameze neza, wivovota. Ariko ngo Abeli ngo atanga n'ibyishimo n'ubugwaneza. Ituro rye ngo Imana yamirimo. Sema amen. Ngo amare Yesu amuvugaho ngo kubera kwizera ngo nico catumye ngo Abeli ngo yatanze ituro ngo rishimwa ngo ni Imana. Sema amen. Kubera kugira gute? Kwizera. Iyo umuntu yizeye, iyo umuntu afite uko kwizera muri, dukora ibikorwa bishimwa. Nta muntu uzi ukora igikorwa gishimwa adafite Yesu muri we. Tibibaho. Atesaba baza bakora ibidashimwa, abo sitaco mbavugaho. Ariko ibi bikorwa muza mubona dukora, n'undi akaba yogishima, tuba tubisunikishijwe na Yesu uri muri twe. Kuko umuntu ubwe, umuntu arikunda. Kamere muntu ni irikunda ijana. Sinkunda nyamanyonga nkuko nikunda, ndababesha se. Ngira agace ko kumukunda nkagira n'akandi kanjeje nyine. Namwe niko mumeze, nti muri abantu. Habe n'abana nta ukunda umwana we nkuko yikunda. Uko mbabwiye n'ukuri, kimufite imodoka bamaze kuzigura n'abafite amakawunti, ngaho uzogenda ugabura imodoka imwe uyiheza umwana n'indi. Icyo ni ikimenyetso yuko umuntu agira kumba ko kwikunda. Siko yeme? Nta muntu uzi ukunda undi ijana ku ijana, Yesu gusa wenyine niwe udukunda ijana ku ijana. Ariko umuntu azagenda akunda undi igice. Umugore ni igice, umwana ni igice, nawe agukunda igice. Ibyo muzobigenzure mbabwiye uko n'ukuri. Ushobora kugwa ku rukuta turumuka banzuka ukarurya kuko wikunda. Ariko Yesu yari muri twe, azadusunikira gukora ibishimwa. Kanje kuka kabiri gira nzosoze sigire sigumwanya wa mayitaje. Twaye umwanya munini kweli, ariko nawo nta kibazo, nawo ni mwiza. Soma Runyambo akakabiri, Imigani 12 no kuri kane, ingeso nziza. Undareba Abagalatiya mudufasha kugira ngo twihute, 5 no kuri 2. Imigani 12 no kuri 4. Undareba Abagalatiya 5 no kuri 2. Bandiko Paulo yandikiye Abagalatiya. Bibiliya iravuze ngo umugore w'ingeso nziza, umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, abera umugabo wiwe ikamba. Ariko ukoze isoni, ariko umugore uzi ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Ariko ni mubiba. Imana izaturinde bene uwo muntu. Musubiremo umugore mwiza kwanza, so mwiza. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, azabera umugabo wiwe ikamba. Ariko ukoze isoni, ariko umugore ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Ni mungu izi mungu umugabo, cyangwa ni mungu yo munga n'umugore, umuntu gito aza kumunga yo kumungu gashira, ubukristo bugashira kubera kutagira iki ingeso nziza muri we. Sema amen. Naje gusanga ubukristo bwose
ubukristo bwose bukubiye mu ngeso tubona hano hanze. Aha muri bano bakristo ba Umoja, Kayore, Kasarani, i Rwanda hehe, iyo umuntu agaragaza ingeso mbi hano mu bakristo baza bahinyura ibyo tubamo. Sinzi ko mwari mwabigenzuwe. Timuza mumva abantu bavuga ngo nubwo ngo habona ngo kuriya basirima nguriye ngo kuriya ngo nti wo muheza ifaranga ngo azishitse kubigwana. Timumva ko kera bijya Roho Mutagatifu gukoresheje ko kera bibaye bure. Bivuga ngo ubukristo bwose bwose aho bubonekera, aho bugaragara ni mu ngeso. Iyo umuntu afite ingeso mbi hano hanze kandi avuga ko yizeye umwami Yesu, azatesha Yesu agaciro uri muri we. Hari umutindo w'abantu nje uzuntangaza. Izi mbaraga ziza zidushoboza kuririmba z'amajwi y'ibitangaza, kuki zitaza zidushoboza gukomeza kubana na Yesu? Izi mbaraga ziza zidushoboza gucuranga kwa kuriya kwa David mwira wanjye, kuki zitaza zidushoboza kugira Yesu? Izi mbaraga zidushoboza kuvuga ngo mbonye ikintu hano, ngo mbonye ikintu hano ngo baguteze, gituma zitaza zidushoboza kubona nawe ibindi biri muri wewe bipfuye abantu banenga. Ibigutezemo umuntu azore gutegura iby'abandi kandi nawe ateze. Noneho ni nko gutangara. Umuntu azore gushambura abandi iyo abanjije akishamburiye. Iyi nyitwarira umuntu agira mbi igayitse, abantu bangaye bavuga ngo kuriya kanaka. Hari abantu twigeze kubana i Burundi bakatubwira, kandi aba abantu tuza twita ngo nabavuguvugu mwikorari, bakadukwega bakatubwira. Njewe mu busanzwe ngira sociabilité n'abantu, sinovuga cyane ariko beno noneho bakatubwira ngo kuriya muzamubona ngo bari abayumbe mwese ngo tuzadukuramo bangahe. Ese aba akantungira agatoki ngo kanaka apana hano i Burundi niho narimvuze ngo kanaka na kanaka. Ndetse kanaka iwe ngo nguramuzi hano hanze, ndetse yagize gute? Ati ntaco mvuze. Iyo umuntu avuze ngo ntaco avuze kurya aba yanakivuze. Ese ni gute nguze imyitwariragira nkabaza uwundi hano hanze munatucukuriye aje ati tubacukuriye nabi. Ese kubera iki? Akambwira nzagusanga timuhaye mubona izi mbaraga tuzadushora mu gisirine no kuja amasayini, mubanze muzishore mu mitima. Izi mbaraga zo gukubira ngo ugiye masayini inshuro 3 4 nguraye hano mu cumbi inshuro 5, ubanze urare mu mutima wawe. Kubera ko dufite ibintu hano hanze abantu batunenga kandi by'ukuri. Iyo duhagaze rero hano imbere y'abantu tuhaye turirimba, tuhaye turamya, tuhaye dutera amakorasi, abantu ntibaze babona amakorasi, baza babanza bakabona wa mubano wacu nabo hehe hano hanze. Ntabwo habanza ubukristo, habanza uburyo tubanye n'abantu. Abantu bagahera ko bakavuga ngo ni ukuri kanaka yarahindutse. Ariko iyo abantu bakikubonaho wa mwambaro nigeze kubereka kandi wowe uvuga ko wahindutse, ariko bakikubona no mwambaro ni uwongo mutupu. Bavandi, Yesu suwa mu makaratasi sinuwo kukana. Yesu nuwaduhinduye. Nimba Yesu sinuwo mu nyuguti, sinuwo mu makorari, sinuwa handi. Muzi ukuntu abakongo mwavumbutse hano mu ministere ni nkaho hayagenda karagenda turiya umuvuduko. Njewe nasanze ama ministere afite hano, naza mvuga ngo nintaba amaso Yesu aragaruka vuba. Ariko buri kintu kigira igihe cyacu, ariko ubu nyine birahwame. Izi mbaraga dushora mu ministere, dushora mu kiyumbe, dushora tubanze tuzishore mu twebwe ubwacu, kubera ko abantu ntibari mu kutuvuga neza,
bitewe n'ibyo tuvuga twamenye, ariko batureba bakabona binyuranye nuko tuvuga. Ibyo tuvuga byari bikwiye gusa n'ibyo dukora, ibyo dukora bigasa n'ubuzima tubayemo. Yego, ibyo tuvuga bikwiye gusa n'ibyo dukora, ibyo dukora bigasa n'ubuzima bwa minsi yose. Yesu si ikintu, Yesu ni umuntu. Ni ukuvuga ngo Yesu ni umuntu uzuza akinjira muri wewe, agakuramo wa muntu wa kera wa kamere, akamutakuri, akazana umuntu musha, akinjira muri wewe akaguhindura. Niba rero utarahinduka, bivuga ngo uracyayobowe na wa muntu wa kera. Abantu ngo nibabona imirimo yanyu myiza ngo bagire gute, bahereko ngo bahimbaze Imana. Nimba abantu badahimbaza Imana kubera wewe, bivuga ngo genda ubanze wisuzume, uvuge ngo ariko uyu Yesu namenye ni wowe uyu wa ba Pawulo na ba Petero. Pawulo yageze abwira abantu, akabwira Abaroma, akababwira ngo kuri mwebwe ngo ndi ubutumwa je. Sema amen. Ariko Pawulo yageze yiyemera yene ngo kuri mwe ngo ndi ubutumwa, tibisaba uhundi uza kubabwira ngo jewe nje nyine kuri mwe ngo ndi ubutumwa, kubera ukuntu ngo yabitwayemo. Nitwaye nk'usuzuguritse, nitwaye nk'imburabwenge, nitwaye nk'uworoheje, ngo kandi nitwaye nkaho ntari umuroma, ngo kandi nari umuroma ijana ku ijana, kandi nari umunyabwenge. Ariko ibyo ngibyo arabirambika kubera Yesu abacira bugufi, agira gute? Ngicyo rero Yesu suzuza kudukuramo iby'agaciro muri twe, ahubwo Yesu nuza gukuramo ibisuzuguritse biri muri twe akadushiramo iby'agaciro. Yesu sudushira mu ntege nke, Yesu nudukomeza adusunikira gukomeza kumwegera. Mwakira ijambo ry'Imana.